کۆمیتا ئامادەکار یا مەهرەجانە هەلبەستا کوردی لە سووریا چلڕۆژیە هەلبەستبانێ کورد یە ناودار خەلیل ساسۆنی لە باژارێ قامشلۆ دارخست و بە ئامادەبوونا گەلک کەسایەتیەن سیاسی و جوواکی و ڕەوشەنبیری یەن باژارێ قامشلۆ چالاکیە بێ سرودە ئەیرەقیب دەست پێ کرد دوورە گوتنا کۆمیتا ئامادەکار هاتە پێشکەشکردن دناوە وێژەیە کوردیدە گەلک نویسکار پابەندی کێش و دۆزە ملەتی خۆ بوون و هەروەها خەمخۆر و دلسۆژی وێژەیە کورد نویسکار و ڕستەبان پارێزەر نەمر خەلیل ساسۆنی دوورە گەلک گۆتار و هەلبەست هاتن خوێندن جلایە چەند هەلبەستبانên گۆبەشداری چالاکیە ببوون کۆب ئاوایەکی بەرفرە لەسەر ژیان و خەباتە خەلیل ساسۆنی دراوەستیان مامۆستا خەلیل و چەند هەواڵێن خوا خەلەکت بوون di pişt hawarê re gê rewşenbîriya Kurdî nav tê didan ew yek mamoste Hadî Behlewî di du Rizo Osê sê mamoste Derwêş Galib gi ana Damed Hazirê çar wana piştgiriya rewşenbîriya Kurdî û zimanê Kurdî bi rengekî aktîv dikirin Mîro wek Komîta Amadekariya Mehrejana Helbesta Kurdî bi çirroziya mamostayê hêja û helbestvanekî qehreman wek malbata qehremaniya geçiyayê Sasonê hejandin bi dîroka gelê Kurd e دوورە گوتنا مالباتê جلایê keça Xwedêjê Razî Xelîl Sasonî hate xwendin û spasiya kesên gۆbeşdarî çalakiyê bibûn kir ناوێ مالباتە خەلیل ساسۆنی ئەم زۆر سپاسیە چ کەسێ هاتین تەبین vê مناسبەی حاضر بووین ji ber ku çûnavî ne xusarek bes ji malbata me re ye xusarek ji milletê Kurdî re ye carek dî em zor zor spasiya çi kesê hatî vê derê û çi kesên vîsandî ser rewanê wî em zor spasiya qenata arkdik خەلاتkirin û bîranîna kesên helbestvan û rewşenbîr û navdar nîşaneke ji nîşana pêşketina milleta û milletên Kurd vî warî de guhdaneke pir mezin dide kesên rewşenbîr yên ku kar û xebatekê ji bo doza milletê xwe dikin Sebrî Fexrî Qamşlo